الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن تمسك بالكتاب والسنة إشمة للعبد من الدلالة وهداية له. روى مسلم في صحيحه ولحاكم في مستدركه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم من لن تدلوا بعده إن أتسمتم به كتاب الله وسنة نبيه. أنبياء لتنو أنبياء يفضلي أنبياء أنيني ألافي أكان كشي كباني ركون تورما أنان كبارا جغو ni alay jom min kanda wode kanda bagaye ni alay jom min fili kanda bagate sorola ambe sere ya ma shide te min ni bato ciala makaka ni ala kelempe ute ambe sere ya muhammad wala ka jondo wala ka ciden do kisini nema baka anaka shebo anaka dunke wala ku kisi min ka chakosobe no te minaka boy ala ka jon akado minye kaminani keni alaka kitabu ye minye qur'ana ye ani ka ciden ka sunna mina nunum beke sababu ye ka hadamade jo ki kishi kabo fili dema ani abe kima kanda de qur'ana ni sunna minali abe hadamade jo kishi kabo filima abe jo kanda. Muslimu ya nati aka kitabu sahalen kono ani hakimu aka musadaraki kono Jabir ibn Abdullah ka hadisa dero alaka je kabo ana fama ako ciden ko kisini nema baka konye fem fula nyu oto aw bolo ko ate fili o fem fula minalin ko fe ko ate fili abada o fen fulay jumaye akwala ka kitabu ana kan nabi nyuma ka sunna kwala ka kitabu ana kan nabi nyuma ka sunna wal muslim kullu waqti wal muslimu fi kulli waqti wa ayu hali silama fulede waqti be al hala be yuraddu amruhu ila al kitabi wa sunna iki ka ko sagi kata qur'ana dema ani ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala fa in tanaja'tum fi shay farudduhu ila allahi wa rasuli farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir jalika khairu wa ahsanu tawila ala ko qur'ana kono akunna ye nyogon soso minna aye nyogon sama ko minna aya sagi kata alama ana ka cide nawli manani alayede ani dollaba ko de awma heraye aka jinya kowla wode awma heraye fana wode kanyi fana kowla banna qala imam ibn kashir fi tafsir hadhihi al-aya imamna ibn kashir konni aya tafsirila ako qala mujahidu وخير واحد من السلف أي الكتاب إلى كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن كثير كون آيات توسير لا
ko mujahidu ko ani salafu hari mugo kelente ko ni ala ko ya sagi katalama ani ala ka cide ko kuma langini munye ko ala ka kitabu ani ciden ka sunna ko nanye mi nyol soso minna an ka sagi kata oma bun kasiru ko wa haja amru min allahi ajja wa jalla akun ni nyanya marukanye kabo alafe masambi nkabo akoro talendo biraddi tanaju'i bi anna kulla shay tanaja'a nasu fihi min usuli dini wa furu'ihi an yuraddu tanaju ila alkitabi wa sunnah kama qala ta'ala وما أقلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله bunga siruko akunni aya yenya marukanye kabo alafe ko nanye nyugon soso be ni hada madu nyugon soso fengo fenna ko okera dina lesiri yesa okena dina borofara yesa wa ko ala yanya maria ko nyugon soso ani sosoliu kanku sagi kata alaka kitabu ma ani ciden ka sunna ko abe ko mini ala ko aya wore kono kunna ye nyugon soso minna ko o kiri be ala de bolo aya kiri to ala bolo ni ala yo kiri ke minye aka o kiri ke oye qad waradat an-nusus al-kashiratun tahussu ala tamassuki bil kitabi wa sunna qala ta'ala اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون على القرآن كنو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كم من جينا أوكا كباو تيجي ألافه كو آياتكو ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ko bisi nyogo werew akana tugu ulu ko de ko men mo munum be awla min be miri katasi ko kadogo ni aya kono ala yan sagi kata minna ko min jigina ka bontigi ala fe ko an ka tugu ode ko an kana tugu mo werew no fe donc min jigina anka qur'ana ko an ka tugu ode ko ani hadisaw ala ko qur'ana kunu fastamsik billazi uhiya ilayka innaka la siratal mustaqim ala ko cidema akonye min wahaw kanayima o mina de nyemni wahaw kanayima o mina qur'ana bola hadisa sahalun bola ewa ibe siratul lende kade kala ta mina ka barake naye ka ciden ka sunna mina ka barake naye ni mugo min bode fo yibode ka ala ko ibe siratilenka wa qala ta'ala summa jalinaka la shari'ati min al-amri fattabi'aha wa kufala ko ayawre kono ako cide summa jalinaka la shari'ati min al-amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun ako cide ko fe ni alayi ke sharia doka tugo sharia de ko de kana tugu mogo nun dingo ko mogo munun te fendo ni ayaw na nyugona qur'ana kono balimo min banya maria ko qur'ana kamina sunna kamina an ka barake no ye o kacade harisa dona na wanna bin najihi ribadi ibn shariya radiyallahu anhu qala wa ajana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawijatan balighatan وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موجة مودين فوشينا قال أوشيكم بتقوى الله عز وجل أوشيكم بتقوى الله وسم وتاء وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أدوا عليه بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة بلو ربادي بن شاريا كهجد سيفلني
ko dondola ko ciden nyulu waju ko wajuli mi ko ashera adama balmon ni hadisa min fulani nye ambe ciden kanya mare kan duru soro akono ko ciden nyulu waju ko wajuli la wajuli mi shera damma de ko wajuli dusuku sirana alaye waju kono nana ko nyaw kasira wajuli koso anko cide ni wajuli sugu min fulani nye nimbe komi sarakanali wajuli de ite washiya kankanyewa ciden ko ushikum bittaqwallahi ni hadisa ciden ka washiya kan fulo fulani hadisa kono ciden ka nyamari kan fulani hadisa kono akumbe washiya kawiye mbawu nyamari akasiralanye alanya siranya jumaye balmo alanya siranya de alaka washiya kanye fulo mogo ni laban mogo beye walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum وإياكم أن اتقوا الله ألاكو أكو ciden kam mantaw ma ko ne ala yo wasiyake mogo ye kitabu dira munuma awunye ne ala yu nyamariya ka wasiya kan ku ye anawu yere abbe kasrane alanye donc alanye siranya woyede imtisal awamirihi wastinabi nawahihi alay nyamrani minye ikake alay patana kabo minna ikatoe ni hadisa kono ciden ka wasiya kan folo keranninye fulanna ciden ko wasamu wata wayinta amara alaikum abdu habashiyu fulanna akon wasiya kan fulanna nyamari kan fulanna min nimba dauma ni akan nyemo aku lame nu yawu nyamara ni minye akake harin na ya soro jonde kera a nyemai jomin be boy choppi habasa harin no do kera awu nyemai ayeto ako abe mun fo abe min aban nyamara ni minya ni ala sosote akoke nyema ate be boli kake nyema ko kakele fonni fenduru de sabatira kutubato o fonyerowe puru ka bo nyema ko fe kakele sarati duru de bo ola o sarati duru kutuba ntese ko labbo donc nyema kera la sosole chogo akera tonyali kera chogo abe min fo e kallame abi nyamra ni minyake na yi nyamra ni ala soso minite ala soso yinke me wotayira koyi ka bo akama ibe ala soso inde toy hatani kalimatani tajma'ani shahadatu dunya wal akhirah nin kalima fula min fula ni nyen ci de nya fo nyema kola nin kemla mo fula ye jinya kunna diyani lagara kunna diya be faranjonka ka fama ulame katuko akana bowko akanu kele wodi ato qala li hasanu al-hasan al-basri ko ako wallahi la yastaqimu din illa bi umura'i wa in jaru wallahi lamma yaslahu Allah bihim aksaru mimma yafsiduna al-hasan al-basri ko ako wallahi dinate se kajo abada ni nyemawte ako har nu jengenade ako dinate se kajo abada ni nyemawte har nu jengenade ako wallahi ala be nyemaw ke kamin dila ako ode kacha kateme nyemaw be minjiya ala be ke nyemaw ke sababu be min dila jamana kono ako ode kacha kateme be minjiya donc ni nyeci den ka wasiya kan fulanay hadisan kono alaykum bisamwi wata wa inta mara alaykum abdu habashiyu o ko fe ciden ko innahu man ya'isu minkum fasayara ikhtilafan kaseera o ko fe sabanna hadisain kono ciden na ayanya marani ka kodo fo sebawuye ko minna make ciden tilela amake sebaw tilela amake sebaw do tilela ne ciden ni nabi nyuma de ate kaybu do mais ni ala ye ko dogole mi la dunya la donc abo fo ako sebaw ma akoni mogo minye sijan soro awula koy bena sosoli chama ani fonko nyonya chama koy bena yo dina kono donc ni yoro cide nya kibarale kani fenye mi make ale tilela me akoni seba minni sijan dirama ko abena ye ewa anana an ka wakati la komi cide nya fo chokomi sama licca yara dina kono sosoli cha yara dina kono cide ko abena ke akera fana
ako sheba minye shi jan surawula ibina nyogon sama sama chama ani fonko nyogonya chama ibino yeddina la ayek kibarale kani fenye mimma katilela ananate bon na kera cidenye furake jumaye fennani na ka kuma kono folo alanya siranya fulanna an ka tugu famu ko sabana ayanki bariyani ninki bariyaye nani na kera munye fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajij ninye nani nay hadisa yunkono ni fonko nyogo nana ni nyogo sama sama nyana nana chide nya furake munye yala ya furake wa yahudawu ye ko munundila ko munun bora yahudawu kalluwa kono ko munundira bora yahudawu ka sariya kono nasarawu kalluwa nasarawu ka sariya jiya ka kokurawu yala chide ko ni fonko nyogo ni nyogo sama sama nana anka furani ulu de yawa ako ay amo fonye da ko fa alaykum bi sunnati akon no ko kuraw nana nyogon sama sama nana mbawu nya mariya akin ka sunna de mina wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ani kalifanani ka tasira nkofe kalifanani kuroy munye shebon parce que shebon nyema uye kalifanani inde abubakar siddiq umar ibn khattab usman ibn affan ali ibn abi talib nunun de shebo kanye mawye abe komi ni nyogon sama sama nana sosolin nana ko chayara fitna chayara balawu chayara dina kono tidenye boda ke minye ale katabolo shebo ka famuka ale ka sunna shebo ka famuka shebo ye dina dila chogomi ye hadisan uyu dila chogomi uye barake ni ye chogomi qur'ana ayaw uye barake ni ye chogomi ani komin nana manna nyuguna nana shebo tilela uya bara chogomi chiden kwanko de mina wakati mama jiya ka kokura ufonyede ako aka sunna ana aka kalifanani katabulo na kata sunna kasage kafo ko ale ka sunna na ka kalifanani ka sunna kwanka minani an kata ka juru yede an kan yin amina na nyiye parce que chiden bado a wakati ni mugo min ko be barake ni chiden ka sunna ana ka shebo ya famu chogomi ko mugo chaman de bi yuguba mugo chaman de bi yigi ko chaman de benema kuma chaman de benema wala chiden yalla sulike kamina kosobe nka sunna nka mina kosobe yilla maga chogo yigi chogo yuguba chogo ikana bilade kuma uchayara inofe chogo ke wale jugo chayara inofe chogo lo dabali utigeli kama chogo nka sunna nka kalfananu sunna wakati kana bilade parce que chidem bado wakati ya tali gele ya bala wodi atako addu alaiha bin nawajish ayamina na anyu nya takajuruye a wakati foi kana tila awula mogo kala gosili kana tila awula mogo ka dabali jugu tali kana uma kana tiga awula mogo ka demeli tigele awuma o kana to nabe sunna imbila nabe tila awula a wakati o kofe durura kire munye hadisa yunkono chidon ko iyyakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatu bid'ah awa akwa wakati ko kura munumbe dina kono aya yere kuro sumade sira be na do na dina kono ko kura de do alla jela o ko indele late qur'ana kono ate chiden ka sunna kono jama kulu sabaka famu atu kono salafu salihun uluma dele ka ko inke o ye ko kura ye munye ko minna na dina kono kado dina kono delila taala qur'ana delila taala sunna ninde to ko kura ka kodo ta koy bado dina kono ka ke dina doye komi delila taala qur'ana delila taala sunna ninde to ko kura wo chiden ko a wakati ko kura munum be do dina kono aya yere kolo suma akana kuma nu uluye akana barake nu uye akanu tafana parce que chiden ko kura be dina koni kono de na do na dina kono na de la bidiya de do bidiya be fana e fidide ko kura na do na dina de kono chiden ko ya yara kuro sama fa inna kullu muhaddathatu bid'a parce que ko kura be bidiya na chogo do lan na sayi kono wa kullu bid'atu dalala bidiya fana be fana fidide
bidia be fili ko kura be bidia be fili ewa fili fana be tasuma de kono ala kan kurusala kan tanga balman irbadi buni sariya ka hadisa min fulani ni hadisa bele bay hada madon akanya na mayala sosoli munu be jiya kono sisa nyugon sama min be dina kono sisa ayenni hadisa aya bila anye koro nyamari kanduru fule de fule hadisa yin kono alabanye munye cide nye ambalide an kan yire korosi bidiya wuma kan baga bidiya ma ko bidiya fili de bidiya ko jugu bele bade e puis ko bidiya be fili ama bidiya nyuman kala fana wa kullu bidatu dalala ama bidiya bo bidiya la de fen ko ni donna dina kono na tala de lama sabati hadisala de lama sabati qur'ana la woye ko kuraye woye bidiya e wa o nyuman tala fana bidiya be fili ala kan kisala kan tanga barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sha'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله لن يصله لآخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها. بل ما إمامنا مالك رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة من أئمة السلفيين. إمامنا مالك أهل السنة والجماعة كان يمددو من بدن بكتا السلفية ما سلفو كان يمددو. مالك كو كوني مانتون لبن تسكا فويك كو بسلاميات دلانا ناي كنا بنياو بلو koni silamiya be se ka dila na ye fana fo manton folo ye min ke ka silamiya dila fo an ko de ke ka silamiya dila la yuslihu li akhir hadhihi ummati illa ma aslaha bi awwaluha. ni manton lawon te se ka foy ke ko be silamiya dila na nayi fo manton folo ye silamiya dila ni minye ko fo ka silamiya dila no de manton folo sheba utabi na ويسلاميات دلاني مني على القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. ويسلاميات دلاني القرآن دي عن السنة سلف الصالح كتاب لك. ومانتون فلا يدينا دلاني نيندي. ومانتون لبا ناو يحكرنا كرا كراتا. أي تابلو كرا كراتا. أي سريا كرا كراتا. أدونا كو كرا كرالا. addo na politiki la chogo kabon ni islamia de dila atese ka dila bola badan fo aka sage kata qur'ana de mane sunna la famu salafu salih o doronde ben ni dina dila bolo sino ko kura sini politiki si donite ni dina dila bolo. imamuna safa ifana ko ako wa ajmal muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu lam yakunu lahu na chogo dola lamu yahillu lahu an yadaha li qawli ahadi. imamuna safai ko silama bebbenaka ukambe silama jumama sebo tabinau ulu bebbennen baka ko mugo ni ciden ka sunna ko ni bangire yede ko ninde ciden ka sunna nin ko inna ninde ciden ka tabulo nin ko inna ako ate daga yiye ika ciden ka sunna toye mugo shika kuma kama wote daga ya ko silama bede benna oka sebo ni tabinau u bede benna ninka ko ni ciden ka sunna bangiranye fengo fenna ko ate daga nye an ka ciden ka sunna toye mugo shika kuma kama. Ahmad ibn Hanbali fana ko ako man arada hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa la safali halakati. Ahmad ibn Hanbali ko ako mugo ni ciden ka hadisa do nanima ukon nin koy ciden ka da sahalen fule akon nin ka fotere an kan nin fo chogodela ukon nin koy
ciden ka hadisa fule akwan kan nin ko inke nin chogo de la ahmad ibn hanbali ko ni mugo ciden ka hadisa yin sagi ako ebe halaki dinga tinti dala kaba halaki dinga tinti ko ibo dala de ini halaki manja abdullah ibn abbas dondola tamattu dona na nyinin ka ko ale ba fe ka tamattu ko abdullah ibn abbas ko basi tala atigi ko cide nyambali tan mi abubakari an umaru ko yambali tamattu made buna bashi ko yushiku an tanzilu alaikum hijaratu minas samai aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abubakar qala umaru abdullah ibn abbas ko sisa akateli sisa ala be faraw ni kabakuru jigaw ka kaw halaki mba fola ka ciden kote au ba fo abubakar kote umaru kote balmo niya ciden ko an katto abubakar umaru ko nu ciden tama ye yoromide ni ciden tama yere yoromi ani nu ye ciden tamin famu cogo mi an kanu ka famu bila me ni ciden ka hadisa sabatira yoromi hadisa sahalle ne abubakar yo tanafo umar yo tanafo ka kuma temino yorola ora to buna basi ko farau be jiga ka sisa kaw halaki mba fo la ka ciden ko taw ba fo abubakar ko te umar ko te balmo nin kunye munye na ya suru ciden ka hadisa sabatilen ko fe ani ciden ka sunna sabatilen ko fam boro abubakar ka kumate minaye umaru ka kumate minaye mogo todu karamogo wore de ka kuma be mina ciden ka sunna sabatilen ko fe karamogo wore de ka kuma be mina ciden ka hadisa sahalen sabatilen ko fe wa karamogo shite jiya kono kaina mankana akala na cogo to kera mogo suguye ko ciden ka sunna sabatilen ko fe ciden ka hadisa sabatilen ko fe ambulo kambo bila kata aleka kumata ube aleka kewale donc ambe ala deli jamana ala ka koroshi ala ka tanga jamana umbe fitina munun kono ala ka fitina nunun duga kubo jamana in kono ala ka jamana lafiya ala ka sabati an ka fama wala kanu deme ala kanu deme ala kanu to jamfala dabali jugu ni fere jugu munun be tigawu kama ala kanu kisi dabali jugu tigela ani fere jugu tigela ka toroma fere munun be fere jugu tigela ani dabali jugu tige ala ku ta sagu yere maye ka jamana kisi kabu ka toroma ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.